Lapha kuba se Efesu 4 verse number 27. Lithi iBhayibheli, ningamniki Sathane indzawo. Efesu 4 verse number 27. Bhayibheli lithi ningamniki Sathane indzawo. Kukhulunywa la nebantu labaphilako. Khulunywa nebantu labadzala. Bobabe, bomake, lusha, nebantfwana. Ningamniki Sathane indzawo. Efesu 4 verse number 27. Ngamniki Sathane indzawo. Ayicale kimi imvuselelo. 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 Yebo, ayicale kimi imvuselelo. Ayicale kimi imvuselelo. Ayicale kimi imvuselelo. Ayicale kimi imvuselelo. Imvuselelo ayicale kimi. Imvuselelo ayicale kimi. Imvuselelo ayicale kimi. Ayicale kimi imvuselelo. 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 Yebo, ayicale kimi imvuselelo. Ayicale kimi imvuselelo. Ayicale kimi imvuselelo. Ayicale kimi imvuselelo. Babelo ngcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu lophilayo. Siyabonga Nkosi lohlala ekusithekeni.
uNkulunkulu wethu kusipha lithuba lokuphila namhla. Baba wethu longcwele siphilile, sivukile somandla. Khona labo uNkulunkulu wethu laba disparate ngalesi sikhathi. Somandla bafuna kufanana nathi. Kepha Nkosi imvelo ayibavumeli. Ngoba mtimba lesiphila kuwo umtimba Nkosi wesikhashana. Awusigaranti. Njengoba Nkosi lizulu lakho ligaranti. uNkulunkulu wethu nembuso wakho waphakathe uyigaranti. Nekuphila kwaphakathe Nkosi kuyigaranti. uNkulunkulu wethu longcwele ayikho expiring date. Njengetinto Nkosi tasemhlabeni. Nathi Nkosi sembethe umtimba lonema expiring date. Lotohohloka noma ngakunini kusukela ngalesi sikhathi. Kepha Nkosi namhlanje kuseni siyabonga simakathe kusipha lithuba lokuphila. Baba wethu longcwele siyakudumisa kuseni uNkulunkulu wethu wasezulwini lophilayo. Lobuyako futhi masinyane emhlabeni kulandza libandla lakhe. Amen. Ayicale ngawe imvuselelo. 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 Yebo ayicale ngawe imvuselelo. Ayicale ngawe mtaka baba imvuselelo. Ayicale ngawe 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 imvuselelo. Ayicale Afrika imvuselelo. Ayicale Afrika imvuselelo. Ayicale Afrika imvuselelo. Ayicale Afrika imvuselelo. Ayicale Afrika. Ayicale Afrika imvuselelo. Ayicale Afrika imvuselelo. Yebo ayicale Afrika imvuselelo. Ayicale Afrika imvuselelo. Ayicale Afrika imvuselelo. Ayicale Afrika imvuselelo.
Bingelela moya lo ingcwele losivusile namhlanje kuseni. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelele libandla lonke lelikhona eAfrika. Bingelele futhi libandla lonke lelikhona eAsia. Bingelele libandla lelikhona eEurope. Bingelele libandla lelikhona lapha eAmerica. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela bathandekayo nonke ngoKristu Jesu umsindisi wethu lophilayo. Phinza ngibingelele elikhaya lengiphila kulo enzaweni yaseMashara eMthonjeni. Ngiyanibingelela nonke bathandekayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uthi lo mhlabelela icale kimi imvuselelo. Nawe ingacala ngawe imvuselelo. La ukhona khona. Manje ke kune situation la lengibhekene nayo. Ngiyacela mtaka baba kuthi lapha ku Exodus chapter number 1. Funze kusukela ku verse number 8. Uyogcina lapha ku verse number 22. Exodus chapter number 1. Funze kusukela ku verse number 8. Uyogcina lapha ku verse number 22. Mtaka baba. Sihloko lapha sithi kugcilatwa kwema-Israyeli. Nawuchubeka nalendzaba inkosi uFaro leyayikhona ngaleso sikhathi. Lithi iBhayibheli yaba nekukhathateka ngekwanza kwema-Israyeli eGibhithe. Yabe seyivela nombono. Kuthi njengoba ama-Israyeli sekanze kangaka sagcwele lonke live laseGibhithe. Lawa ma-Israyeli kungendeka uma nangabe titha tethu tisihlasela. Lawa ma-Israyeli angajoyina titha tethu balwe nathi. Manje ke lenkosi yavela nombono wokuthi akagcilatwe ema-Israyeli. Kuze ate uphela emandla. Niyangiva bathandekayo. Akagcilatwe nikedwe umsebenzi lomadima kakhulu. Kuze angatothola ithuba lekudlalisana nemakhosikazi lashade nawo. Kanti lenkosi kwangasuthi kukhona beyilahlekelwe nguko beyingakacabangi. Kuthi ngalesikhathi umuntu ativocavoca ngalesikhathi abanemandla kakhulu. Yakukhohlwa lokho. Lenkosi yaseGibhithe uma nasichubeka sifunza iBhayibheli. Lithi iBhayibheli kwabese ke kucashwa ke nabonesi. Angati ke ukuthi bathenjiswa ini. Njengoba namhla na ukhuluma nemuntu ufuna kwenda kukhohlakala. Kuba khona lokuthite lomnika kona.
wathi umuntu ngitakubambisa lokuncane umane utithengele i-cold drink. Kanti-ke futhi nabo labakhona namhla labakhohlakele bayakuthanda lokho ukuthi ngitakubambisa. Kanti naloyo lonako lokukhohlakala lakugcokile njengelijazi. Njengoba nami ngitigcokele ijazi lami la ngaphandle. Uye abude ukuthi utanginikani. Ikhona yini imali ye-cold drink na? Manje lapha iBhayibheli liveti ukuthi labonesi laba bebabelekisa abafati bakwa-Israyeli bathenjiswa ini ngule nkosi lenguFaro. Kepha iBhayibheli lithi labafati azange bawugcine umyalo wenkosi. Azange bakwente kuthanza kwenhlitiyo yenkosi. Azange batibulale tinswane tebafana. Bathi nababelekisa nabalibona liswane kuthi lemfana bangalibulali baliyekele. Liphile njengeliswane lentombatana. Ngoba umyalo wenkosi lo wawuphumile wawuthe nakuvela luswane lwemfana nibolibulala kusale lentombatana. Kubulawa tinswane tebafana ngoba imbewu itholakala kumuntu lomduna. Lomsikati akanayo imbewu. Manje ke labonesi lababili azange batibulale tinswane tema-Israyeli. Batiyekela taphila. Inkosi yathukuthela. Yathi nikwendeleni lokhu. Bayiphendula kahle ngesibinzi nangekuhlakanipha. Bathi bafati bama-Israyeli banemandla. Abafanani nebafati bemaGibhithe. Sithi uma nasesitawufika kusitawubelekisa umfati wemGibhithe. Simthole yena angenawo emandla lokho sekuvela kimi. Kepha-ke lithi iBhayibheli labafati lababili bathi bafati bema-Israyeli abafanani nebafati bemaGibhithe. Sithi nasesiyofika lapha siyawubabelekisa sithole ukuthi sebaqedzile kubeleka. Ngoba wena losinzisiwe unemandla kunalolo ongasinziswanga. Nanoma ngaba nemali lengakanani, kepha wena losinzisiwe noma ungahlala wembethe lelo bhantshana lakho lelilodwa, unemandla kwendlula lo shintsha ifashini every day. Unemandla kwendlula lona lodla kahle imenu yakhe ishintshelelwa kanenge ngelanga. Awufanani nemuntu longakholwa. Wena losinzisiwe mane nje awutati. Kuthe mandla akho makhulu kangakanani loniketwe wona nguNkulunkulu wasezulwini. Amen. Cela ngidlula ku-Exodus. Bese ngiyalapha kuMateyu chapter number 2. Uma nawufunza lapha ku-verse number 16 uyofika lapha ku-verse number 18.
lithi liBhayibheli inkosi Herode noma sihloko lapha eTulu sithi kubulawa kwabantwana baseBethlehem. Lithi iBhayibheli ungacala nje ke wena mtaka baba utifundzele kusukela lapha ku chapter 1 funze nje ngemabomu bokhokho i3 ya Kristu Jesu uze uyofika lapha ku chapter number 2 la ngikhuluma ngawo lama verse lamathathu 16, 17, 18 ku chapter number 2. Lithi iBhayibheli kubulawa kwabantwana baseBethlehema. Sihloko leso lesikhona kuleli lami liBhayibheli. Lithi iBhayibheli inkosi Herode yathi nayibona ukuthi tati tikhohlisile noma tishaye ngemfe iphinziwe yabese yathukuthela ke inkosi ngaleso sikhathi yabese ikhipha ke bantu bayo ukuthi abahambe bayobulala tonke tinswane tebafana kusukela ekutalweni kwato ku0 0 years kukhuphuka kuya ku2 years. Shukuthi ke luswane nangabe lisanza kutalwa namhla nangabe lilemfana leliswane belibulawa bese ke kushiywa tinswane temantfombatana. Ngumyalo lona lowakhishwa inkosi Herode ngesikhathi sekutalwa kwaKristu Jesu umsindisi wethu. Lithi ke iBhayibheli ke leti tisebenti ta Herode leti tisebenti ta Sathane leti tisebenti tasebumnyameni taphuma tinemdlandla tayawubulala tinswane kusukela ku1 day titelwe noma ma-aweni lambalwa titelwe letinswane tebafana betibulawa. Unina bekanganasei uyise waleliswana bekangabi nesei kuloko lokwentiwako. Bese kuthi bogogo nabomkhulu nabomzala nabomalume nabo-anti bebangabi nesei uma nangabe masoja eHerodi safikile atobulala liswane lwemfana lolitelwe kulelo khaya. Bebaphuma ke bangena baguduta tinswane tebafana letitelwe. Imiti nemitana madolobha nemadolobhana kutingelwa tinswane tebafana tibulawe. Bongabi neluvo ukuthi utiva kanjani. Imizwa yakho bebanganandzaba nayo ngoba kuphume umyalo uphuma enkosini Herode kuthi akuyobulawa leto tinswane tebafana. Kwakushiywa ke tinswane temantfombatana. Njengoba mtaka baba ngishito ekuqaleni ukuthi intfombatana inayo imbewu, kepha imbewu inemuntu lomduna. Ingakho laba bantu bebantu isiqiniseko ukuthi lomduna uyabulawa.
kuze kukuthi imbewu ingatewanza. Manje lapha ke inkosi uHerodi beyinewari yokuthi kudelwe lenye inkosi, ngoba yabe seyibita labo labahlakaniphile. Uma nasifundza iBhayibheli sicala nalo lapha ku-chapter 2 verse number 1. Yabutisisa ukuthi Kristu uyawutalelwa kuphi. Babese bayayichazela ukuthi uyawutalelwaphi. So yaba nekukhathazeka ukuthi uma nangabe kudelwe lenye inkosi bekufuneka ukuthi kube nguyo yona yodwana inkosi uHerodi leba inkosi kuphela. Kungabi khona lomunye loba inkosi ngaphandle kwayo. Hallelujah. Imvuselelo ayiqale kuwe, taka baba. Imvuselelo ayiqale ngami nawe. Ngale ku Exodus kwathi nakubulawa tonke tinswane tebafana ngoba inkosi yabe seyikhipha umyalo kuto tisebenti tayo, njengoba labonesi laba leyayibacashile bashaya inkosi uFaro ngemfe iphinziwe. Yabeseka inkosi ikhipha letinye tisebenti kuthi lonke luswana lomfana lelungumHebheru noma lelungumIsrayeli likwagcunyiselwa emfuleni iNayili. Kula kwabese kutalwa khona Moses lapha ku-chapter 2. Moses kwaba nguye lothunywako eGibhithe ngekubulawa kwabantwana bemaHebheru eGibhithe. Kula kwabese kuvela khona inkululeko yema-Israyeli. Inkululeko yabo ayizange ibe lula, yaba matima inkululeko yabo. Babese bayakhululwa ke eveni lebugcila eGibhithe. Right. Ngala kuMateyu njengoba kubulawa tinswane tebafana tibulawa inkosi uHerodi. Letinswane tebafana tabulawa ngobe kufuneka Kristu ukuthi kubulawe yena. Kanti inkosi yasezulwini yathumela ingilosi yayo kuJosefa kuthi Josefa hamba ubalekele eGibhithe. Luswane lwabese liyasinza leli nguKristu Jesu ngemuva lela babaleke khona. Kwasala kuba nesililo, bakhala bomake, bakhala bafati, bakhala bomakoti, bakhalela abantwana babo. Lithi livesi lokugcina lapha verse number 18. Umprofeti uJeremiah waprofetha wathi kwavakala livi laRaheli eRama akhalela abantwana bakhe angasafuni nekudududwa. Kudingelwa Kristu Jesu njengobe kwatiwa eveni lemkhathi kuthi bantfu sebatewukhululwa ngoba Kristu Jesu ngumsindzisi webantfu etonweni tabo. La kunenkululeko khona kuba khona labafako. Hallelujah. La inkululeko yawuba khona
kuba khona labafako. eGibhithe kwathi uma kutokhululwa sive sema-Israyeli kwaba khona bantwana labalahlekelwa kuphila kwabo ngenxa yokuthi kuncishiswa sibalo kudepopulathwa sive sema-Israyeli. Kanti ngekwenta kwenkosi njalo kwangasuthi beyibanga kakhulu kwanza kwema-Israyeli. Amen. Angeke ngene kule tincwadzi letakhishwa eBhayibhelini kuthi kwenzakalani ngoba tona tiyilandza yonke indzabadipo yema-Israyeli nebantfwana babo. Amen. Sengitewusuka lapha ngoba indzaba yami bengiyitele seyiphelile. Kristu Jesu uyabuya masinyane emhlabeni. Leti tikhatsi leti tekubuya kwenkosi. Angatike kutsi inkosi ibuya nini. Njengoba iBhayibheli lingakasiveteli kutsi inkosi ibuya nini kulandza libandla emhlabeni. Kepha nawufundza iBhayibheli konke lokubhaliwe lapha eBhayibhelini sekwentekile mtakababa. Siyilast generation yekubuya kwenkosi uJesu Kristu emhlabeni. Kukhululwa kwelibandla emhlabeni sekusondzele. Angati libandla kutsi liyawukhululwa nini kulomhlaba lowembethe bumnyama. Kulomhlaba wetinyembeti la kuchitheka khona ingati every day. Emhlabeni welusizi angati kutsi inkosi ibuya nini. Kepha konke lokubhaliwe lapha eBhayibhelini lokunye kwakhona sesikubonile kwenteka. Tibonakaliso leti Kristu Jesu lakhuluma ngato letinyenti takhona setendekile. 99.99% yaleto tintfo setendekile. Njengoba eGibhithe kwabulawa abantwana kwakuyisayini yekukhululwa kwama-Israyeli. eBethlehem kwabulawa abantwana kwakuyisayini yokuthi kutelwe umsindisi losindzisa abantu etonweni tabo. Njengoba namhla kwashaywa umthetho eParliamente kuthi thina bantu besifazane sinemalungelo kuhushula tisu. Sisu losathwele lotathwele sona semfana lomduna noma mhlawumbe sentfombatane lensikati. Njengoba phela asati kuthi lapha ngekhathi sisuke setathwele bantwana labanjani. Kepha sitha emkhatsini ngoba sati imfihlakalo thina lesingayati. Sitha sona asika-relax, asikakhululeki njengoba thina sikhululekile. Sitha senasiqiniseko kukuthi lo mduna nalo msikati longekhathi esiswini senina angakhishwa abulawe. Sekubulawa for food manje. Kubulawa lo mduna, kubulawa lo msikati longenawo amandla wokutivikela ngaphakathi esiswini senina. Isayini yokubuya kwenkosi uJesu yokukhululwa kwelibandla emhlabeni. Opresidenti bethu baprofeta kubuya kwenkosi uJesu ngemthetho labawushayako, ngemthetho lo
uyabhalwa phansi etincwadzini ufungelwe. Thina bese siyawumukela sithi inkululeko. Kanti inkululeko yokusifaka esihogweni, inkululeko lokungiyona yona, lena letawuvela emafini kungazelele muntu, lenguKristu Jesu ngamhlazane kulandzwa libandla, isisonzele mtakababa isedvudane, asati kukuthi yawuba nini, kepha yona seyisonzele isedvudane. Mtakababa i-example, eGibhithe kwabulawa tinswane, tibulawelwa kwanza kwema-Israyeli. eBethlehem kwabulawa tinswane, ngenxa yokuthi kutelwe Kristu Jesu. Emhlabeni bazalwane, emhlabeni wonke jikelele, emagumbini lamane wemhlaba, bazalwane bayadutshulwa, banqunywa tinhloko, bacithetelwa emgodini beva baphila, ngenxa ya Kristu Jesu lobuyako masinyane emhlabeni kulandza libandla lakhe. Hallelujah. Ngenxa yekuvuma Kristu Jesu emhlabeni wonke jikelele, bazalwane bayabulawa, bayazondwa, abathanzwa, babitwa ngaletintfo leti, babitwa ngaletintfo leti letingenamsebenzi, bantfu lababi labasondwako emhlabeni wonke jikelele, bantfu labasindisiwe, labavume Kristu Jesu njengenkosi nemsindisi wabo, ngibo laba lababulawako, labasondwako. Hallelujah. Buya kwa Kristu Jesu emhlabeni kusonzele. Sayini yokubuya kwenkosi Jesu, khushulwa kwetisu sinoma kanjani. Bantwana uyabathola emadustbinini, lapha eceleni kwemgwaqo emgconyeni, lapha eceleni kwemgwaqo emiseleni yemanti, uyabathola bantwana labakhulu nalabancane labangabonakali kahle kuthi bekufuna kuba yini. Uyatithola tonke leto tintfo, letinye tinikitwa tinja etitaladini lasihamba khona, isayini yekubuya kwenkosi uJesu Kristu emhlabeni itolandza libandla layo. Njengoba inkosi ibuya emhlabeni itolandza libandla, sewukulungela yini mtakababa kuthi ubalwe kanye nalabo labamukela lenkosi uKristu Jesu, labaphila impilo yabo yonke emhlabeni ngekuphila impilo lethandzwa ngule nkosi na? Uredi yini na? Kuthi inkosi uKristu Jesu mana ivela emafini, nawe utoba ngilomunye lotawuhamba nayo na? Nawe utoba ngilomunye lotawubalwa kulabo labatawuguculwa emtimbeni yabo bahambe nenkosi uKristu Jesu, labo labalele emathuneni, labalala bangcwele. Uma kukhala licilongo mtakababa, lithi iBhayibheli batawuvuka kucala, bese imtimba yabo iyaguculwa, iguculwa kanye neyalabo labaphilako, baguculwe kanye kanye, bese bahlwithwa kanye kanye. Lento yowenteka ngekuphatima kweliso. Bengingekho lapho, bakhona abafundisi labakwati kuyichaza kahle leyo. Kepha mina ngilapha namhla kuthi Kristu Jesu uyabuya masinyane emhlabeni. Isayini yokubuya kwaKristu Jesu siyibone lapha ngeminyaka yabo 1997.
nakushaya umthetho wokuthi wonke umuntu lomsikade ukhululekile ukuthi angakhipha sisu sakhe nangasithanzi. Amen. Ayicale kimi imvuselelo, 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 ayicale ngami nawe imvuselelo mtaka baba. Kristu Jesu uyabuya. Maningi emasayini lesiwabonako emhlabeni wokubuya kwaKristu Jesu. Iparlamente yethu eSouth Africa, iparlamente lena lesibona ngayo ukuthi kubuya kwenkosi uJesu kusemnyango masinyane. Kungenteka noma ngayini kusukela ngalesi sikhathi. Lesingadi ukuthi kuyawenteka nini, ngaliphi ilanga, ngayiphi date, ngayiphi inyanga noma ngawuphi umnyaka. Kepha konke kubekiwe phambi kwethu. Sayini yekubuya kwenkosi uJesu Kristu waseNazaretha kutolanza libandla lakhe emhlabeni. Ngiko lokhu lesengikhulumile ngako, khushulwa kwetisu, ngiko lokunye kwako lokuyisayini yekubuya kwenkosi. Amen. Singavala amehlo. Babelo ngcwele kuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela Nkosi ukuthi lo mlayeto upholishe kahle. uNkulunkulu wethu lophilayo, upholishe kahle Nkosi yasezulwini, kuze kukuthi ungahlalwa insila. Babelo ngcwele egameni lika Jesu, loyo lovile namhla, uNkulunkulu wethu lophilayo egameni lika Jesu, athi kukuthi inkosi yasezulwini iyabuya masinyane. Dinengi timpawu Nkosi lesesitibonile emhlabeni. Kubulawa kwabantwana Nkosi kule generation yethu namhla. uNkulunkulu wethu isayini yekubuya kwakho emhlabeni. Kutolanza libandla. Labo uNkulunkulu wethu laba sekuhluphekeni elusizini, Baba wethu onamandla wonke, isayini Nkosi yekukhululwa kwabo. Baba wethu lothembekile, sicela uNkulunkulu wethu sigcine esandleni sakho somusa. Thina nabantwana bethu, kusho kwamprofeti uMoses naphendula inkosi uFaro, athi siyawuhamba nalabadzala bethu nalabasha bethu. Nansi namhlanje Nkosi ekuseni, uNkulunkulu wethu lophilayo egameni lika Jesu, siyacela Nkosi usigcine nalabadzala bethu nalabasha bethu. uNkulunkulu wethu lophilayo, kuze kube ngaleso sikhathi sekukhala kwelicilongo. Baba wethu onamandla wonke, uNkulunkulu wethu lophilayo, kungasali namunye wethu, sihambe sonke Nkosi. Baba wethu longcwele, siyophumula ekhaya ngoKristu Jesu inkosi yethu lephilayo, lebuya masinyane emhlabeni, kulanza libandla layo. Amen. Ayicale kimi imvuselelo, ayicale kimi imvuselelo.